барлык галемнәрне юктан бар итеп, Адәм балаларын җир йөзенә үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен яралткан, җир йөзенә гыйбадәт кылыр өчен генә җибәргән Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөйкле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез туктаусыз ирешеп торсалар иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне һәр атна сайын җомгага чакыра. Җомгага инди. Фас'ау иля зикрилләһ ди. Аллаһны искә алырга, зикр итәргә. Коръән һәм сөннәттән килгән вагазларны тыңларга, зикр. Намаз укырга, гыйлем алырга, искә төшерергә килегез ди. Без җәмәгать һәр бер җомга сайын нинди дә булса бер яңалык өмет итеп түгел, бәлки нәрсә өчен киләбез искә төшерергә. Чөнки Адәм баласы онытучан. Кешенең исеме дә инсан, ул ясалган нисьян дигән сүздән. Нисьян ул җәмәгать оныту дигән сүз, онытучан. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәр атна сайын чакыра безне үзен искә алырга, һәм файдалы гыйлем алырга, һәм шушының белән гамәл кылырга. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Тәкәсүр сүрәсен укып утырган вакытында без беләбез ул сүрәне җәмәгать, күбебез белә. Әлһәкумут тәкәсүр хәттә зуртумул мақабир дигән сүрәне укыган вакытында Абдуллах ибн Шихир дигән сахаба янына килә. Бу хадисне дә ул китерә. Ягъни тәкәсүр ул күбәйтү, уздыру дигәнне аңлата. Аллаһ Тәгалә әйтә, сезне ди Аллаһ Тәгалә билгеләгән, куйган максаттан авыштырды, ялгыштырып, бүтән юлга кертеп җибәрде. Нәрсә? Күбәйтү ди, мал күбәйтү. Кешедән калышмаска тырышу. Шушы аятны укыган вакытында килдем ди. Һәм шул вакытта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хадисен әйтә. Яқулу ибну Адәм мали мали. Адәм баласы әйтә ди. Минем малым дип әйтә ди. Минем малым дип әйтә ди. Минеке. Шуннан соң فَهَلْ لَكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. Синең нинди малың бар? Нәрсәң бар ди? Синең ашаганнан соң юкка чыгарган, үзебез беләбез, тизәккә әйләндергән әйбер бар. Син ашаганнан соң син аны юкка чыгардың ди. Бетте. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ. Һәм син киеп туздырган кием синеке. Син кидең һәм туздырдың. Җәмәгать кием дигәч, сүз уңайыннан без әйтергә тиешлебез, бүген җомга көн бит инде. Пәйгамбәребез иң матур, яхшы киемнәрен кия торган булган. Менә без җәмәгать Коръәндә укыйбыз. Хузу зинатакум инда кулли масҗидин. Һәр бер намаз укыган җирдә, һәр бер мәсҗидтә үзегезнең зиннәтләрегезне алыгыз ди, матур киемнәрегезне ди. Менә хәзер җәмәгать без карыйк.
Biz bugün şuşunday iň uly kinde şkafybızdagy, şifonyerbizdagy iň motor kiyimni kiydikmi ýokmy? Şifonyerdagy elle jemaat toýga, nikahka bargan wagtda bütün türlü kiýebizmi? Ýok jemaat, toýga bargan wagtda bütünle bütün türlü. Onda galstuklarga hatly tagyla. Iň ýakşy, lekin jemaat jumgaga degen wagtda ýok, iň ýakşy kiyimni kiýüçiler jemaat az. Muny bilirge kerek. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: Eger de sinde mal bolsa, mal, ul akçagına degen söz tügül, senin belki ýaňa parlar elinip tura turgandyr senin şifonyerinde. Lekin senin ul bugün kaldı, nik kiýmediň sen any bugün? Ýaňa belki külmegin tura turgan, lekin sen futbolka bilen kildiň. Kinde kiýe turgan? Lekin bu jemaat dürüst tügül. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: Eger Allah Teala kişige mal berse, onun kürününi yaratady. Maktana bermesin sen any, ol sende bar, lekin kurset sen any. Mene mende şonda kiyim bar dep tügül. Sen Allah Teala bergen, sen any kiy. Lekin ol tıraş ilinip tura. İlla ma labista fa ableyt. Kiyip tuzdurgan kiyimleriňdi nen kala. Lekin bu seniki tügül, bitti. Kitken wagtda seni tukumaga ötüreler 3 kat. Hatın kızlar 5. Nezikkine tukuma. Kiseleri yok. Başında beyliler, ayak ucunda beyliler. Kabirge koygaçkına şişip koyalar. Bir nese de yok senin. Lekin jemaat bu hadisning ahırı şunun kadar vagazlene turgan bir, lekin bik az kişi vagazlene onlardan. Bik az kişi. Onu bik köp kişi bile. Onu siz de bilesiz. Bu hadisning ahırında belki hazır etkinçük çamallı turgan sözdür. Lekin jemaat onu biz jemaat bik az kişiden gine körebiz. Wa tasaddaqta fa amdayt. Hem senin de sadaka berip dünyada vakıtta sadaka berip onlarısın şunu devam etip kaldırgan malıngına seniki degen. Üzüňnensiň devam etip turatırgan sadaka. Sen üzüň bir kılda kıymıldatman şey atasın kabrinde senin de ölgen. Senin işlep kaldırgan, devam etip tura ol senin. Şuşanın ejiri kilip tura senin. Nindi zor baxit. Şoňa görä jemaat uýlarga tiýişli biz. Üzümnensiň nerse kaldıram. Kişiler faydalana turgan, kişilerge faydalı bolgan. Din üçün, dünya üçün, hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşlarını da etken, kuşlarını, hayvanlarını etken, kişilerini etken. Peygamberimiz aytdy sallallahu aleyhi ve sellem Jabir ibn Abdullah'dan kile şu hadis: "Ma min muslimin yagrisu garsen." Eger de bir Müslüman ağaç oturtsa, ağaç. Göresizmi bu cemaat ağaç oturttu, ol hükümet tarafından kuplana turgan eýbirgine tügül jemaat, ol köpden kile. Yagrisu garsen, eger ağaç oturtsa, mesela bir jimişte bir turgan ağaç, lekin bir kişi uzup bara onun astında külegesine otura, külegegine otura. Bik issikinde astına kerip oturdu, külegede rahatlanıp hal jiyip otura. Kim oturtkan şol ağaçını? Bir 50 ýylyk. Elbette niyeti bolurga tiýiş. Niyet. Çünki niyetsiz jemaat gamel ol jansız ten kibik. Minnen soň Rabbim Allah şuşa ağaç başkalarga fayda kitirsin idi degen niyet bilen. Hem üzüm ülgenden soň biz any belki eýtirge üzüm ülgenden soň degen sözünü belki kullandırga bik
Көңілі бізге бармай тұрғандыр. Әлбет біз өлерге жиынмайбыз бірде. Мен өлгеннен соң миңа әжір барып тұрсын деген ниет білен отыртқан болса. Отыртса фәйәкулу минху инсанун. Һәм шушынардан, әгер жеміш ағашы болса, әллән инди тәмлі жеміш беретіған ағашта түгел. Болсын ол миләш жәмәғайт, миләш. Болсын балан ағашы. Болсын бүтен түрлі жеміш беретіған. Құшлар келіп ашаса деп Пейғамбарыбыз әйтә саллаллаху алейхи ва саллям. Шушынардан кішілер келіп іссәлер, ашасалар, һәм құшлар келіп ашасалар яки құйылғанын келіп, хайваннар келіп ашасалар фәләху садақатун иля яумил қиямә. Қиямет күніне хәтлі, әлі қошан жететір, ол қиямет күні, ол өлген, ол қабірінде ята, нечедір ел. Мына Пейғамбарыбыз бетінде хазір саллаллаху алейхи ва саллям көз алдына кетірегіз, 63 ешінде, өлген 63 жыл ешеген дүнияда. Шоның 20 жылын Пейғамбар болып ешеген. 40 ел ғымырын ғади кіші болып ешеген. 20 жылын бағышлаған Аллах yoluna. 1400 жыл қабірде ята жамағат. Анарға әжір барып тұра, әр бір үмметіндегі әр бір мұсылманнан әжір. Жамағат, біз бұлдыралғанын ішлей алабыз. Біз мұны ешіттік. Ләкин жамағат чық үме вақытында сөйлешірге керекті, ұртаға салып сөйлешірге де қой жерге ағашлар отыртырға бола, қой жерге. Сеннен соң сеңа файда кетіре атырған. Бізден соң балаларыбыздың балалары, бұл ағашыны менің бабам отыртқан деп айтып, шушы ағаш янына келіп дұға қылырлық еттіріп. Алма ағашы болсын, грушы болсын, әлбәтті, аны келіп қоянлар кемірге мүмкін, тышқанлар кемірге мүмкін. Ол сынау, аны қарап үстірге керек. Бұл біздің иманыбыз шекелі, аларны да қарарға керек. Әжір сіңа. Қиямет күніне хал әжір барып тұрырды. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ең хайырлы садақа нәрсе ол деп сұрағаш, кішілеріні сулы итігізді, сулы. Су кетіріп берегіз, су кіртігіз, сулы итерге керек. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір кіші сұрай, әнейім вафат болды. Мен әнейім үшін садақа бір аламма? Әлбәтті. Әнейім исемінен садақа бір аламма? Әлбәтті. Әнейінде садақа ең хайырлысы. Ол кішілеріні сулы етуді. Кішілеріні сулы ету. Яки сен кішіге су бересің, бір стакан білен, яки қиы қозысың, міне жамаға чешме түзіклендіру іші барамы? Міне шушы ішке, өзі біздің үлішлерімізді кіртірге. Чешме сулы ету, бұл Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті. Бұл Аллах Тәғаленің Құр'андағы әмірі. Аллах Тәғала Ясин сүрәсінде нәрсе деп айтты? Ясин сүрәсін көп кіші оқый. Ләкин hiç жоғы біргіне мағынасын, біргіне аятын аңларға керек. Инна нахну нухйил маута ва нактубу ма қаддаму ва асарахум ва кулла шайин ахсайнаху фи имамин мубин. Біз өлгенлерді тірілтәбіз де. Hiç şek yok. Өлгенлерін тірілтәбіз. Onlar ayta нәрсе deyip ayta? Ve nektubu ma qaddamu. Biz yazabız dey. Nərsəni? Dünyalıqta işlegen işlerin, kişilerinin dünyalıqta işlegen işlerin yazabız. Ve asarahum. Hem de onlarının kaldırgan, dünyalıqta işlep kaldırgan izlerin yazabız dey. İzin kalsın dünyada vakitte. İzin kalsın. Mine biz Osman ibn Affan'ı işitəbiz. Vağızlarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Ғосманға де, садақа китіреді Ғосман. Ғосманға хазірде шушы бирген садақасыннан соң, онарға бүтен бір нәрседе зиян китіре алмайды. Нинди ғамел қылса да де. Нинди ғамел қылса да, онарға бір нәрседе зиян китіре алмайды. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem suğuş başlanır aldığından kişilerden sadaka sırayı. Yani yerdem. Osman kelede 100 diye bire. 100 diye. Bu cemaat big zor baylık. Onlarısın tağın 100 diye bire. Onlarısın tağın 100 diye bire. Kimdi şu armiyini toplarga yerdem ite onlarga cennetti. Cennetni cemaat kesip bitkenler. 300 diye hem kitrede Peygamberimiz karşısına 1000 dinar sala, 1000 dinar. Altın tenkeler, 1000 dane. Hatta Peygamberimiz onu mine uçu bilen alıp, mine şuşla ettirip, küterip, şu akçanın içine tığılıp, nerse deyip eyte? Şundan soň de Osman'a de bir nesede ziyan kitire almaydı. İrtengi namazga hatli Osman için dua kıla. Ey Rabbim de, min Osman'dan riza buldum de. Sen de onlardan riza buldu beydi. Hem şundan soň ayetine Meselullezine yunfikune emvalahum fi sebilillahi kemeseli habbetin enbetet 7 senebile fi kulli sumbuletin 100 habbe. Allah Teala'nın rizalığı için Allah yolunda sadaka birgen kişilerinin misalıdır. Bir ırlıkны utartıp, şuşu ırlıktan 7 başak çığa, şuşu her bir başakta 100 birtikti. Allah Teala şuşunun kadar arttıra, vallahu yudâgifu limen yeşâ. Eli Allah Teala tilegen bendesine de tağında arttıradı, 700'den de arttıradı. Hemen şuşunu sahabeler ömürleri boyunca bileler. Mine bu hadis bilen amel kılalar. Osman ibn Affan'ın karavanı söwdeger bolganlar, bir toktawsuz sadaka bergenler, gil bayıp turganlar. Kile karavan, Osman'ın karavanı kire Medine'ge. Şunun kadar açlık yıl söwdegerler yigirip kileler. Alıp satarlar endi söwdegerler. Eyde bizge malını sat. Köpme biresiz. Birme birdi. Bir dirhemge bir dirhem arttırıp. Yok mina köbürek bir üçü vardı. 2 dirhemdi. Yok mina köbürek bir üçü vardı Osman aydı. 3, 4 mina köbürek bir üçü vardı. Söwdegerler aydı. Kim birsin sina şunun hatlı köpti. Bizden de başka söwdegerler yok bitmanda bardı. Allah Teala'nın şu ayetini okuyunca cemaat 7 başak hakkında. 700 birtik. Sadaka ettirip bire Medine'deki bütün fakirler, miskinler var tarata şunu. Bütün baylığın, karavandaki bütün baylığın tarata. Hem şuluk cemaat Osman. Medine şehrine kilgeç, kıyını kim satıp ala? Bir kişiden, bir Yahud'den. Yahud satmay, Müslümanlarga akçaga su içiretirgan bolgan. Peygamberimiz aytdı, kim şuşu kıyını satıp ala, şuşunlarga cennetdi. Osman kile, sattı mina kıyını de, yok satmayım de. Yartısın sattı, bir gün sen satırsın, bir gün ikinci günde sen satırsın de. Riza de. Osman ibn Affan satıp ala yartısın, yani kıyının. Bir günde ol sata. Osman ibn Affan'ın günü kilip jitkeç, kıyıdağı sona boşka bire. İn temli su bula bu Medine'de. Yahud satatırgan günü bir kimde kilmeyi. Bitti. Bunun kereme. Yahud eyte bütünley oldu. Mina faydası yoktu. Bütünley ala da cemaat vakıf itip kaldıra vakıf. Недвижимость Müslümanlarga
Бүгінгі күнгә хәтле шушы чишмәдән, шушы кыйыдан су чыга. Шуның тирәсендә күпме пальма, меңләгән. Шушы пальмаларда хөрмә су белән сугарыла. Шушы хөрмәләрне экспортировать итәләр чит илгә. Кемгә бара әҗре җәмәгать? Госманга. Без җәмәгать күпмедер үзебездән соң китап алып калдырабызмы? Менә мусхаф, Коръән китабы алып калдырабызмы? Балалар укый дип әйтеп, җәмәгать, мәчеттә дә бар акча. Мәчеттән алырга була, шушы мәчетнең кассасыннан алырга була шул акчаны, шул әйберләргә. Ләкин җәмәгать, әгәр дә син менә шушы максатларга дип әйтеп, үзең алып бирсәң шушы китапларны, шушы дәфтәрләрне, мәсәлән, анда яза торган такта булсын, ягъни парталар кирәк икән, парта алып бирдең икән. Бу җәмәгать шушылар тузып биткенчегә хәтле сиңа әҗер китерә торган әйбер. Сен алып китә алмыйсың бер нинди дачаңны да, квартираңны да, өеңне дә, бер нәрсәне дә алып китә алмыйсың. Үзең белән алып китә аласың җәмәгать, фақат менә шушы биргән, үзебезнең садака иттереп биргән малыбызны гына. Бу җәмәгать безнеке була. Менә бу бик зур сәүдә, Аллаһ Тәгалә белән сәүдә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дөньялыкта вакытта һәр беребез шушының хакында уйлап, мәңгелеккә килмәгәнебезне белеп, аңлап, үзебездән соң үзебезнең изебезне калдырырга, башкалар файда китерә алырлык эшләр эшләп калдырырга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барыбызга да насыйп итсә иде. Валхамдулиллаһи раббил аламин. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه